umntwana muphi angitsho akwenzeki ukuthi kube nesipho singanamuntu mara namhlanje sibakhulu eVaterfall sithokoza kakhulu mama umsiza ubambelele ubamkhwana ube nesibindi sendoda abasibangaka bomama bangavusa abarubhagilikileyo ene ubaba ukhuluma igama elikhulu abotsotsi bantra bethu ene nawubona umntwana angakomhlamanzi ikubusikhosana eVaterfall manisela uyamhlola uthi akathathe khulu nomhlamanzi akakho mara kusasa nakangenanga kwakho uzoba njani asikhona ukuvikeleka ngobanyana sikabambani asibambaneni maVaterfall masukuthi umntwana nake bangapha umakhela umkhanya mkhuze ukufonela amapholisa ofungwami umntwana tsheni om ngoba nisaba ukuthi uzongibulala kusasa uzongibulala mara nasele ufile fela iqiniso mina nginomhlamanzi nomntwana esikolo ngambona nge-gym dress lapha angivile lapho ngiphuma kwami ngiyaya yamthatha tode esikolweni ngifunani ukhosi ukhuluma indaba enkulu wathi na ungananyembeza ngapha kuneze ungabathi sembatho right uye esondweni mara weqwasa itafula phela mara unyembeza nobona umntwana kanomhlamanzi uthi anginandaba naye athi umntwana lo umsendaweni emfanele umphephisa bazalana sibambanene eVaterfall mina ngithokoza ikwekwezi bengizwe iveke phela kubisedanatoni ngizwe ngegekamarafiri ngizibuza umbuzo ngithi kane eVaterfall lapha sadlane baba ngekamarafiri kosa sibhadela amatesi silandele ekamarafiri bengizubuhlungu ngenye ilanga unofanezile nakathatha umhlala phasi ngathi ngiphume esosayidini ekamarafiri ngafumana esiperiyabuthe hayi bakhona uba mahlangu ngaya ngiphume esosayidini ngathola ithunga elingakasilayelisa aphume emrhatshweni athatha umhlala phasi mara ngathandaza ngathi ngozimu angifuna ukuya ngakwamahongwane emathuneni ikwekwezi ingakezi yabo